Hey guys, I hope you are doing well. I say hapta padikuire, but I want to thank everyone. Hanjan was yari, and there are a lot of new subscribers as well. So welcome to my channel. Aduga hanagi, I give videos se hanjan yeng biru. Thank you. I know all of you. Haurak padagi adum yaurak pasing da I masak phazana khangzai. I know you guys have been waiting. Aduga ngai hanbagi apologies haitare. Adunga sigi videos hapcharaage. Hozise am thengdokra ai meitei jeng ka kemem da chakau baneba. Adanga si ayuk thabe am chille thengdokra already 1 PM da la hamne already to hengre. So I chatlage aduga injang ka ka ulake aduga mi kem ka khot de dikhangde just small lunch ne. Ado ucharaage. Hozikse Melbourne da autumn ne yam phazaba matam oye oak trees mayam ga thabado maple sut mayam tharise yam na orange vibrant colors oye yam phazaba matam oye nungdang da di inge daytime da na khara phai but then windy yam oye ga wind ne ba yam na pharak tarise anyway ngasi aina chator ba mafam se as aina map ta udi se Brunswick ka we Brunswick se swaida Melbourne gi kanone suburb amane ba the yamna multicultural population ni young population ni and mostly akoina informally hipster county guys kind of laknaiba because a lot of hipsters stay there aduga adudaida kano se as this aina utpat ulakani ba adu yamna jaga se Brunswick se lots of cafe mayam zat lay food say different types of culture gi mayam zat mayam lay and then music scene there's a lot of underground music jazz alternative music folk music electric etc aduga aina hozik hipster gi high gib do hipster se kano millennials na di khangam gani 2000s adwai degi yamna popular oyak pane ado hipsters say basically explain tau bada moise type of individuals moise alternative cultural expression or fashion aduda se tau bado mainstream oiba popular culture oiba pot se hozikan gi chatna bi se pam da bane ba adu tau bana taba thaina gi gumba revive ka tau ba music ka se CDs ka dom madegi gramophone play tau ba and then fashion choices there's vintage gumba gi pam ba so there's lots of vintage stores in Brunswick as well aduga adune adu I yum se yosala so changna batawrage so this is the neighborhood asina main street neba adudagi changaga lairak size da sum changaga mogi yum do york to ne sabab sida di sigi se first kano se building sing se kitang first story nga ta lai bane besumai to bese Melbourne na khara rare ore adagi sigumba white naga taraga wood the design ga tawba picket fence me ga se Victorian houses ka we sigi se si thaina gine pangna uba phangdre modernization tawba dagi chak se aina thengna yorak padagi haugatnarame tawise khrichi tawre adagi laphu ironba ama adagi uti ne adagi morok achar aina purak pane and then bora ne and then roasted vegetables fried to it after adagi adagi cha lore mayam sa sale and then sangom kherga cha ga amok thak tawre inga banina cha asabaga aisalaga wari khara tawrani use the dream. I go bagay local SIM card pupunta lopira man. Pukai dore. Pura. Takraba. Nang na ako'y da panahap sa gitu di chak thong trikanda. Chak sa trikanda. Sa di healthy. Healthy din bijao. Ado na take away ka siya sa daga kano coffee take away ka to kasi. Coffee di sa chai. Ay coffee ka pam de. Ay coffee edit. Aina low city sine chai latte chai latte order to sa extra hot adum hai du ke no ne pila pa kan ta ising ga chaman what is the ano collection mein amse city collection mein kai is isai giro kai na what is teenager york padai city collection
kanano tubo Tyler Tyler kari Tyler the creator isay ra man kari is Tyler ka ta kari genre hip hop hip hop ma hip hop nga to man tai sa Macam tahu dia majun dati ke kakak lepas ni. Tyler ke kari kaida Kamu dia kaida nak ayah jauh jauh lepas ni dia mau berada. Orang pamer mana sih dia. အခုမှန်ဟိုင်းနေကဲကဲစနီဒီကြောဟန်နေပါ sweet အန်တော့လာအမလေးနာ Jadi tu anak tera amat tu peno. ne ha kakar နေဟာကကနေဟာကကတဲ့အိန္ဒိယတည်း 3 hours mayam lo အဲ့တော့ကနေအိန္ဒိယတည်းဒီမှာစံဖောက်ရတဲ့ကောဆွိုက်တဲ့လာကမာဂီမွေးကြီးချက်နေပြီးတော့ရတယ်နာကတော့ထေငယ်မိုင်3 hours delay ရခဲ့တော့ဟဲ့ဒီမယမ်ကြာခဲ့တော့မှလည်းပဲဆွိုက်တယ် Kau bilang ni. anta yang kana thina adu tong na ki bane အော် Makap kena kau siapa kau kena ni lagi. blame tong na bane ma na mo Mana ne management to the time na ba management to na di receipt ka da ulaga haira ba akoi na kaimta soiba natte lawba mana lawba lak pa thenge du da masin thisanar ga tai na ba moi celebrity gi khara moi theng ka su taw roi chine ba ju sai da di chat na de na mi 1 hour pay system na sai da de mi thabak to ga 1 hour gi yeng gi khot ke lak to ne du ga mai delay taw di sao taw masana Kap ni. amu khana lak pa na ya roi to kapse na Ada saya tu. anu mami chok bane ai si so ine minus kan mami chok 2.5 ma tu kan anu yaw Ma bro yaw minus 2.5 yang adu sunglass la ha Anu tera. si lens upis nang kya hai ba minus kya hai ba 2.5 isu yam de la ya man ram yo like pai jang ba ai minus 5 blind za tri je phara Aku belum go operation. why is sum sana the health care dai na skin care dai na ka se loina yaw re why se but I wanted to take this opportunity mayam da zu India the summer se haura banina sunscreen tai bagi importance to ai khas share to ke to bani sunscreen se nung tigi tai gadam ne without fail and sunscreen only works for 2 hours aduga reapply to gadam ne but amtang tai gi ne ya da ne especially if someone spends a lot of time outside ado number one reason to apply sunscreen si cancer gi risk reduce to bane ba India the northeast si there is the skin cancer gi rate se akhwa gi India da yinga kan da topa states me amga compare to kan dum high oi bane ba kai gino da akhoi gi altitude se kitang high oi bane na kano melanoma gumba se squamous cell gumba se adum lai bane ba ai studies kar so ogre the man so SPF e bado ado SPF 30 minimum 30 15 kind of kana drum never so start like 15 at the pavane but if you're okay with reapplying and don't really go outside then 30 is also okay but 50 is definitely better aduga number 2 reasons na premature aging se tawdana ba UV exposure tawba se formation of wrinkles fine lines aduga age spots na brown spots ka ba do tawbane ba all of that contributes to aging so adugi do tawdana ba skin se protect tawna ba sunscreen taiba adagi sunburn dai so protect tawe mai chathat pa khot pa taw do number 3 and then number 4 again hyperpigmentation brown spots ke ka thok pa do mahing ke ka hai ba do discoloration ke ka do uniform complexion ze laita bane ba skin sun damage already aduna for that as well sunscreen is important aduga number 5 sina skin se organ namane aduga saisa gender laite nupa su nupi su animak sunscreen tegala it's very important aduga dark or so light or so sunscreen is a must aduga sunscreens are two types labane physical sunscreen and then chemical sunscreen physicals in once you apply you are protected mas in physicals in UV rays to kind of bounce off taw doine ba physical hairs adugine ba chemicals in absorb taw doine ba chemical sunscreen do aduga chemical sunscreen apply to you need at least like 15 minutes before going out mase active oina ba adagi pakna da ba su lemne physical sunscreens na zinc oxide ka yaw puno ne tai kan da kitang wow na ka taw do first application da nga le gudi phagi ba ga yam laibani ko
and then chemical gi duna wow ba yaw da ba dune ba nupi gi di kano se makeup ka di chemical sunscreen dune hena chana bane but anyway I di animak use tawe depending on the occasion and you know where I'm going aduga physical uring ka thungan ba mi gi di zinc oxide yauba habedi physical sunscreens na hena kana bane teenager gum bagi because that zinc oxide also helps with you know pimples adu dune adu khatang hygienic bane summer yaw selak pas please use sunscreen daily and you know stay healthy stay beautiful adu khatang hygienic taw bane mogi mapan se sa community garden ama lai bane adu yeng ge taw bane community garden se mayam na dum thaminai ne ba aduga kana dum chamina doine ba he aga janing ba do adu adumain taw se dum nungai bane side community garden gi concept se yam pam ne yam na taw palam khata piyo get senang now idea chaw we da to no big salam mi Hauran maniam. Masa ga dik kay niyam thari. Sibo kay pa sige se fake oy bra kanam taw de. Ma fake at trim leran mane. Ako ni hek pa ni si or male. Community garden ha rhubarb sige angang ba stem na tra kale mane hektat lo charu so na khara hektat la kale sa la charu so alu ga ngauraga kobi mana ngau do nai tar so how parsley later zucchini later zucchini ge asi lai yaw se asi borayam hawan anay basil hore Suzuki di karpal macam spring onion kay no spring onion oh leek or male ati spring onion ni kucha am tau dra mới sao cái mồi khao ai cái gì nào mới bia cả mồi cắn kale di pasan ya me mo ai đi kia sẽ phải hàng không này ada kanyo mag gourd ama patlaga tale kaname pidan sibo kay no sidi ay jukang de ba kia này bây giờ cái tay nhìn lại mà lên moi si organic oil bra kam tom ne di sungjan ko chen phaniam di he khre hong kana nam na kale je smoothie sem ba ju dum haw ban thắm này juice thắm này kay no smoothie ha kan no khala isna smoothie gi experience ama lai ga mal xin ra cái tôn bean je ngo songrang wang tar haw se mo je thabi be wa ne phajana maintain taw da jan chị về pumpkin đó rất là cái như vậy zucchini ne ham nó cái này hôm này moi gi se kan no matam gi oi bai su mà nó cái này au otis kare pitu pi imne dugan sige lam busy khatang yeng wa di Manipur ga man sina kaya ba white color gi malamig si bano kabok lay maroy tuning ko yendem ay kari pata khara he ki jesura bala ay kari pata khara that le poha jaru ge ay poha ja ge ba
Poha, kari pata hapaga. Tonin kok tin ngaya bro, tin di kisay. ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯤꯆꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯏꯔꯣꯝꯕ ꯀꯩꯀꯥꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯦ ꯇꯤꯐꯤꯟꯗ ꯄꯨꯔꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯊꯨꯡꯅꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒ ꯊꯧꯕꯥꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯖꯦꯀꯦꯠ ꯂꯤꯠꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯆꯤꯁꯣꯔꯕꯥꯗ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯊꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯥꯛꯑꯦ nungaye sumaina marak amumuk thengnabase yam toinadi thengnaba ngamde but it's always nice to hang out and eat together. Manipuri dena. Manipuri yang pamai ko. Manjit song ko na rin. Ako yung matulog na mo. What? Wow, this one. Sige lines ne Victorian house style se am lady atopa mafam da di bang later Brunswick ay nasa Brunswick se kanis hipster me am lebam nungdang se oira yum halakpada ado video se loisan ba sai sa ai tanza se use ga wa khara hai hoge ai upload taw daba yam kuire jarao badagi upload tarom gira ai se aina mayam da so han haizagi bane ai handa khara chillen adugi upload se kya ngam moina but June I guess June first week tagi ai khara mo ko mani and then I'll start uploading again regular se oi ba khara ngam gidre but I have to thank so many of you hanjan na yeng baga su yauri and then always motivating me to upload more aduga subscribers who dum kakhat pirame so to all the new subscribers welcome once again aduga thank you for subscribing aduga aigi aim se ai life document tawning bane and then I wanted to share a part of my life maybe it might be helpful to some people ado ai adum quality videos upload tawning bane aduna quantity da kya focus tawzade so sometimes I may not upload for a week or two hojipudi ai tawrani ko but depending on my thabak chin ba khotba ge matung ina so anyway thank you all of you for being so patient and always giving me positive feedback and always encouraging me to continue posting. So once again thank you everyone and thank you for watching this video. I hope you guys enjoyed it. See you next time. Bye.